Башлаймыз. Ушел. Hayırlı akşamlar olsun saygılı teleseyirciler. Bugün 2057 senesi Mart 3 günü Kırım telekanalında Yanı Leyha. Bizim programımızın adı Ana Tili ve biz tuğan tilimizni, ana tilimizni harap bir aldan, acınıklı aldan kurtarmağa tırışacağımız. Ve bugünkü programımızın musafiri 40 yıl evvel Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetini bitirgen hürmetli tilshunos ilimler doktoru Hürmetli Mikail Memetov. Hoş sefaga geldiniz. Selamчики sizge. Aleyküm selam. Söz sırası Mikail Bey Kırım Tatar tilini en güzel bilgenlerden birisidir. İşte Mikail Bey, bugün halkımız gaflet uykusunda bulmakta. Til gerek miydiler, tilini öğrenmeyler. Siz alim olarak nasıl iş albarasınız halkının fikrini değiştirmek için? Ayda, yaxşı. Yaxşı sual. Вопрос. Конкретный, по существу. Я конкретно, как один человек, пишем махали, участвуем в различного рода международных конференцияларда, побывали на симпозиумах, посвященных тилимизге. Проблем бар. Elbette hocam problem var ve anladığım fikrinizni ikinci sual. Ya bu problemin en büyük tamırı, esas tamırı nedir sizin fikrinizce? Тамыр, корень, дис. Баш-то баш в хоранте должен быть атмосфера вот эта. Крым-татар тили, атмосфера. Самое важное знать и помнить, что она тили не он, не они, а она тили это бабушкин язык. Bunu помнить керекміз біз. Hocam elbette anlayayım ve bağışlarsınız bu gerek olmadı. Üçüncü sonki bir sualimiz sizge var. Bir dakika. Şimdi. Şimdi hocam. Selam. Edik. Mında bir problema çıktı. Tilini bilgen insan yaramay oldu. Aha. Ozun выкручиваться et. Ozum. Подсказка etken adam yok. Давай, на своем татарском. Bizler devam edemiz и вот siz güzel слова, вы все вот это хорошо сказали, как будто бы даже мысли наших ученых, алимлер, да? Вот вы их пытались сказать же, да? Ну, я понял, к чему вы ведете. Демек, бах, вот ты понял, анладын, это хорошо, это большой плюс. Надо эркес, чтоб понимал. Каждый